Ino ni mbica ya kamera cia CCTV iria ironania nyumba ino ikiharuruka mathaa-ini ma thaa 10 cia rucini. Kuringana na Minister wa motungata ma muingi Geoffrey Ruku, kwaya gukorwo na andu ana aria makunikitwo ni matigari ma nyumba ino. We also want to inform Kenyans that we have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. Aikari itura riri ni mamenereirie waki uria ukoretwo githie na mbere makiuga aria mararugamirira miako ino na makiria itura-ini ria South Sea ni andu matakinyaniirie ikiro kuona maumite bururi-ini wa Burundi na Rwanda. Kazi ilikuwa inaendelea vizuri sana. Lakini foreigners wakati wameingia wakati na wa Burundi, mimi nikisimama na mafundi wangu wakarusha mshahara chini. Hiyo nyumba ambayo mnaona pale nyuma imeanguka, hiyo ni Maburundi ndio wamekuwa pale na Wakanda. Kwa sababu wanalipwa pesa kidogo, shilingi 800. Oho makimenereria kwaga gukuruhania muingi mihango-ini ya kuheana mawoni kuria maugite aingi ao makoretwo mari nduma-ini ya kwaga kumenya riria miako ino iratabanio ona kana aria maratabania mawira maya ndeto iria nyititwo mbaru ni MCA wa itura riri Abbas Khalif. If these guys were really involved with the county government, were involving the MCA's office, I think a lot of issues would be. But hata wako in the dark. Sisi as residents we are on the dark. Unaelewa? So I think the main issue here ni county government to pull up with their socks. These things have not haijaanza leo. Sauti kupiga kelele juu ya whatever high rise is happening haijaanza leo. Ihinda-ini riu family cia aria marerikana gukorwo makuamite ikiuria thirikari gutabania mihango ino nayo niguo guthikoria endwa ao mari muoyo kana makuite, makiuga mihango ino ni iratabanio na njira ya thie ya makiria. Tangu saa 10 nyumba iliyoanguka mpaka saa hii hakuna respondents vizuri ambao inaweza ondoa hizi mawe ya kuokoa maisha ya watu, hatuoni. Hii tinga ndogo na hii watu saa hii wanavaa reflector ndio wanakuja saa hii. Na tunaona hii ni too late. Kuri uguo thirikari yugite ni yambikite uthuthuria baraginyo wa gwethana na kirei kia nyumba ino. We will go into details of exactly the negligence which was there, what caused the collapse of this building, and all those who have been involved. Nyumba ino iri thutha wakwa imomokete thutha wa gukorwo ihitukitie gorofa ingi 4 kuringana na marua maria maheanitwo ni wabici ya county government ya Nairobi kuria agirire gukorwo igiakwo gorofa 12. Riu ciuria cikiyumiria cia no waheanire marua na rutha rwa nyumba ino gukorwo igiakwo na kuhitukia ikiro. Handũ-inĩ ha Inooro TV de South Sea muciĩ wa Nairobi, ritwa riakwa ni Ikua o Aboshi.